tontorom. Wow. Elesalo ka re tlanga re kutana wa switwa ku era bontlhano mingsera o mkana lona FM na ku shaweta kwa longa ngisala station shurko mina ni khalanga pet Makhuvele ni n'wana ri smart wa jingwa xithangwa ma xingirtana wa xicecana makunela wa ndandazini ku tisala nongana ku Afrika Wa Vulavula kusuka a studio 1 a Giyani hile amasingita mo lela ku tisala ko nongana ku Afrika Wa Vulavula iri kona yimana ku byela mingsera mina handle ka ku heta nkarhi yimana ku byela ko hey a band store ku tele namuntlha ni swi ku endla ka yini kambe ku tele hi ndlela yin'wana yo chavisa swinene mingsera wa mina antivi ku swi nga va swo vula yini hi ku tala loko ni ku vona ku la a band store namuntlha hi ndlela yaleyo ka leswaku ku na vutomi mingsera wa mkana lona FM seke nongora ku Afrika Wa Vulavula wa sungula hi famba swin'we ku fika kwele ka hafu ku pele awara yan'we ivi mani ku byela ku hi ta fambisa ku yini la ku na va masipala wa Greater Giyani lava hi lava ku bula na vona sweswi mi ta tsundzuka ku ve na vayingiseri lava nga vulavula hi timhaka ta ku na renke ya mathekisi aka Dzumeri yi nga ri ku tirheni va yimi ku lunga mihlave ku va ta vulavula na yena hi yona hi twa ku xiyimo xi njhani hi mhaka yo yeleyo kasi ke kusuka kwalano hi ta va ka hi bula na va ka Eskom ku na swirilo swo tala swa vayingiseri lava rilaka hi timhaka ta ku i khale va yise timhaka ta swivilelo swa vona swa timhaka ta gezi kambe a va kumi ku pfuneka na sweswo hi ta va ka hi bula na vona va ka Eskom hi twa ku va ri yini loko xiyimo xi titani kasi ke loko hi vuya mangwini ya misava ya awara yan'we hi laha hi nga ta bula na va GazaNkulu Liberation Congress lava va nge ri vo va tlangela tsevu wa malembe va simekiwile se hi ta bula na vona hi twa ku va ri yini hi mhaka yo yeleyo kasi ke ku na nkulukumba wun'wana na yehe ve nge ri i le ku tiseni ku hambana emugangeni ku muganga wa le kwihi tshama ri endleve hi ta ku byela ku wa le kwihi na hi ta bula na yena hi ta twa ku i tisa ku hambana hi ndlela yihi na ku vaakatiko va ri yini hi ku n'wi seketela hi ndlela yeleyo se i ra mintlhanu namuntlha mingsero mena ku ra ku Afrika Wa Vulavula ka mukana lona FM makoma ndlela le ka 0860002543 mi nga tirhisa na Makhuvele dp@sabc.co.za kambe ke hi nga se ya mahlweni ni pfumeleli ni sungula no ndala Sweswo mingsero mukana lona FM hi voyile hi hakhensa swinene ku va u hi lombe ndleve i 14 minute ntsena ku bile wara ya 12 nangona ku Afrika Wa Vulavula ka mukana lona FM ntere hi la ku bula na va masipala wa Giyani ena zi vana swivutiso swo tala vona swivutiso swinharhu ntsena leswi hi lava ku tiva swona mayelana na renke liya yele aka Dzumeri leyi ku nga vulavuriwa ngopfu yena mahungwini se vufambisi bya masipala byi hi hloniphile byi tila ha khensa swinene nseketelo lowu mi hi komba ku hi ndlela yaleyo kambe ke yimani xeweta loyi ni n'wi tivaka ngopfu yehi a nga ta ni byela ku leswi a nga la i na vamani wa swi lava ku vayingiseri va swi tiva ku i kona ki va kona ki hi ndlela yeleyo kambe ke a hi amukeleni tatana Steven Mavonda twa i mbulavuleri wa masipala wa Greater Giyani hi ndlela yeleyo xipetsululeni xipetsululeni ndzeni hi kota ku va hi twa ku timhaka i tingani va yime ku lunga ni tshemba na vaaki va ka Dzumeri ku la ta twa ku renge liya yi ta tirha rini hi ndlela yoleyo mani hi sungula hi ndlela leyi mhlava enhleka rixile khalanga na vayingiseri ka Afrika Wa Vulavula mhlava ma swi tiva ku ni mi kwaterile n'wina hi mpfuka ni vulavula na n'wina hi nkarhi luwa wa couple ya meya ama vuyanga mi ta ni byela ku hayi hele kahle swi fambe kahle na namuntlha na sisi a ni se vulavula na n'wina mi ni zondzela yini mara kunene mhlava ma swi tiva ku hayi mi kwateriwini khalanga a hi mi rhambeni ku tala mi ta vona mi ta wisa ku twa kunene ayo na swi tsundzuka se nenge pulangi mani kambe hambiswiritano swi ta tshamiseka inkomo ni vona mi lava vete hi nga va hlayi ku va kona avo va ku tifambeleni swa vona se a va kona se hlayani lava mi nga na vona khalanga ni na municipal manager mufambisi wa masipala wa Greater Giyani ni pfumela ku aka n'wina a swi bihi loko ni vula ku va huma boxini va ha ri munhu swa swinene a hi sama hi ta hlangana a hi vulavula kunene hi lava ku ta hlangana na municipal manager so hi lava
Oh, okay. hi lo va hijack khalanga hayi hi yo mhaka na swivutiso ni hava no lava ku twa rito ra vona ntsene ku vayingiseri na vaaki va masipala wa Greater Giyani va kota ku swi tiva ku hi vomani sweswiya swa ku taniya hambi swi ri tano a hi nge humi laniwani vo va nga vulangi nchumu okay. na sweswi ni nga tela swona laniwa xinhlamulwani lexiya mi nga hlamala ku va xi khome hi ndlela ya ku va xi ndlandlamuxa kahle okay. Yeah. hayi yimani hi sungula ke hita titwa ti kha ti famba hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM na mufambisi wa masipala wa Greater Giyani tatana Khoza vo hi nga na vona la loko ni va nyika lexo vulavulela ni ta va vutisa ku loko va ri Khoza vito ra vo hi vo mani mara ni hleketela nga ku ri John kumbe Samuel kambe yimani ni tlhelela ka mhaka leyi nga tela yona namhlanje ku ve na muyingiseri a nga kombisa timhaka ta ku tanihi masipala mi ake rank aka Dzumeri hi tshame hi swi khumbanyana siku leri ya mi te na meyara a hi sunguleni kwalano loko ku ze ku akiwa renke liya swi vula ku a swi ri koka IDP yi nghenise yini enkomu khalanga hi laha hi swi tivaku hi koho Dzumeri i ndhawu yikulukumba swinene na kwala Ben Store vanhu va le ka Dzumeri hi vona lava va nga tala matiko ya kusuka ka Dzumeri va ta ku va shopa lawani so a hi swi vona na hina loko hi karhi hi fambafamba ku va na ku tikeriwa loko swi ta ka timhaka ta swo famba swa siku na siku ngopfungopfu na ndhawu leyi va nga ta khandziya koho loko u ta i suka hi le ka va Mungongoma u hayike swibebe u fika laha patwini nakona u fika u yima kun'wana na kun'wanyana swi nga vonaki ku u yime kwihi na va mathekisi loko va ta va fika va ku rhwala u vona va tlhela na wehe va fika na wehe ka Dzumeri swi nga twisiseki kahle so mhaka ya taxi rank hi laha yi nga ta yuma koho yi huma ka vo vaaki hi laha mi vulaka ha koho hi pfumelelana na swona ku a yi ri ka IDP hi vaaki lava va nga kombela ku hi akeleni ndhawu leyi nga ta khandziyela koho swo famba se loko va ku va yi aka ivi himpela mi yi aka hi ndlela yeleyo ivi ku fika sweswi ni vulavulaka na n'wina yi herile yi mi durhele mani khalanga tinambara loko hi tshamelaniwani munhu swi nga hlupha ku va hi ti andlala loko a hi hlevelanini mina n'we la hi hlevelanaku hi kona hi nge hi mi tele na toho a ni na vula ni laha hlamulani a ma a ni hlamula okay a hi hundzeni ka tinambara namuntlha ni vulavulaka na n'wina renke leyi hi le ku tirheni hikokwalaho ka yini inkomu khalanga renge hi nikerile mo hi sungula kwala hi nikerile ka vaaki ku yimeriwa hi Ndabezitha Hosi Dzumeri na sweswi loko hi tshamelaniwani a hi vileli ngopfu hi ku hi nga tshuka hi kuma yi vandalizeriweni kumbe ku endliwe yini hi ku a swi tiva ku yi le mavokweni lama ma hlayisekeke ku na swilo swimbirhi swinharhu leswi yi nga se sungula hi ku twanana xikarhi ka hina hi ri masipala na vukosi na ti-stakeholders leti ti nga kova hi ku conveniwa hi vona Ndabezitha Hosi Dzumeri hi nga te a hi nge yi sunguli hi nge koti ku sungula ku va yi tirha hi nga se swi tshamisekisa a xikarhi ka swin'wanyana khalanga i ku vona ku ku na varindzi ka ndhawu liya ku laveka vanhu va ku basisa swi ta laveka nakambe lexi xi nga key swinene lava va nga ta va va ri karhi va tirhisa renke liya va 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 ri karhi va sayinile lexi hi nga ta xi vitana memorandum of understanding na hina hi ri masipala ku n'hweti na n'hweti va ta hakela mali muni a hi mhaka ya ku hi lava profit so hi mhaka ya ku hina ho sungula hi le ku endleni ka leswiya va nge ku benchmark na timasipala tin'wanyana lava va nga na ti-facilities to fana va nga ti endla minkarhi leyi nga hundza ku n'wina mi swi endlisa ku yini ku va ti famba kahle so
hi swona leswi swi nga yimisanyana sweswi mara laha hi nga fika koho sweswi hi benchmarkini hi benchmarka hi va Zanini hi ta swi kota ku move sweswi loko ka meeting lowu nga ta landzela na ndhavezitha na ti-stakeholders hi ta hlangana na vona hi pfumela ku hi ta va hi ri na yona MOU leswi hi nga ta va nyika tanihi ti-requirements ku n'wina mi nga ta va mi tirhisa facility leyiwani hi leswi hi nga ta va hi swi expecting ku ve hikokwalaho ka yini yi pfuriwe ku nga se endliwa sweswo hi ku a ni ngo loko mi pfula a mi ta vhe mi pfula mi ku hayi se hi ndlile leswi hi ta tirhisa leswi na leswi na ku ti-stakeholders leti mi vulaka to i vama handle ka va vukosi i structure swa vaaki va lava nga ka swa transport na swi tiva ku hi ya kwihi loko hi xivutiso lexi kalaka na swi tiva ku hi ya kwihi xivutiso lexi a ni swi tsakeli kahle ku hi nghena ngopfu deep mara a hi xihundla ku ku na ti-association leti ti nga ku lweni va kokelanaka khalanga a hi xihundla hina ene a hi swi lavi na ku swi hi tota ku vula ntiyiso so hi yo mhaka na facility leyiwani loko hi karhi hi lava ku ya tirha hi to nyika ti-requirements ta loyi a fanele ku a yi operate loko o mita ti-requirements letiya hayi hi ta tirhisana kahle hina na yena tatana Baloyi KR va tshama va tsala papila va tsalela va Santaco va tsalela va Santaco o va Santaco okay. Yes a va rhamba ka ku pfuriwa ka renke se hikokwalaho ka yini swi vula ku Santaco i stakeholder Santaco ti-stakeholders leti na sweswi hi vulavulaka hi to khalanga leyi ka Dzumeri a ti hoxi ngopfu lava va nga ka association a hi tsali papila leswi ku ha rhamba association ya ka Dzumeri for instance kumbe ha rhamba association ya Giyani hi karhi hi tekela nhlokweni ku vangisana loko ku nga kona ene ma swi tiva ku laha ku vangisana ku va mathekisi ku ndleka hina ni khalanga okay so I swi lava ku va ka crossfire hina hi se facility leyi hi nga endlela vaaki ene ku navela ka hina ku vona yi karhi yi operatiwa yi ta operatiwa hi lava va mitaku va nga ta va karhi va mita ti-requirements hi ku ya hi leswi hina hi nga benchmarkisa xiswona ku na va Giyani Taxi Association a va tili laha hi musunguluko va kombise timhaka ta ku matimu ya ku akiwa ka renke leya ya sunguriwe hi vona ma swi tiva n'wina tanihi masipala hi nga swi kaneti swi nga endleka ekhale timhaka taxi rank vanhu va karhi va yi initiate vaakatiko Giyani Taxi Association a yi operate na sweswi swi tekisa swo ku yi operate ka ndlela yaliya until ku va na ku kokelana loko ku nga kona loko ekhalanga ni lava ku repeat ku a hi swi lavi ngopfu ku tikuma hi ri a xikarhi ka swona hi nga ta va ka crossfire ku na tindzawulo leti ti nga lulamela ku endla sweswo hi na va masipala wa ku teka service yisa ka vaaki loko va hi komberile a ni ngo loko xiphiqo xi laha mhlava xiphiqo xi ku i taxi rank se swi vula ku loko hi va taxi rank hi nge vi taxi rank ku ri ha tithekisi se hi vo ti-stakeholder nkulu laha se loko ku ri ku hi vo ti-stakeholder nkulu hikokwalaho ka yini n'wina mi teka xikhiya mi nyika ndhavezitha mi ku hayi ndhavezitha va ta swi vona hi ku i taxi rank ya i ntiyiso wolowo khalanga ene na nhlamulo ya koho yaleyo yo tlha yi vuya ku loko a va nga ri ku vangisaneni a hi nga ri na problem a hi ta va hi ri na xo na vo tanihi ti-stakeholders so a hi ta va hi nyike vona tanihi va mathekisi mara sweswi lexi hi chavisaka ku teka hi ya endla sweswo hi mhaka ku hi chava ku susa ndzilo so loko hi teka ndhavezitha n'wina na vaaki mi te mi lava taxi rank hi leyi hi nkarhi lowu hi nga fika hi wona a wa ha fani na nkarhi lowu mi nga yi kombela hi wona loko a va lo kombela ku ri karhi ku ri na ku kokelana loko hi nge hi lo tshika hi teka hi yisa kun'wana kambe loko lexi ni lava ku tiva xona i ku
ti-association leti nga va ku ti kha ti kwetlambetana kumbexani mi nge swi tivi ti wela ka Santaco hinkwato a hi nge swi tivi khalanga a hi nge swi tivi wo tiva ku ku na kambe n'wina stakeholder lexi mi xi tivaka i Santaco hi ku mi xi tsalerile papila mi xi rhamba ka ntirho wo pfula rank hi May a ni mhaka ku khalanga na xirhambo xexo a hi xi vonangi a ni nge xi discredit ene ni nge xi vuli ku a xi mi vurini muku a xi sukaka tatana KR ngombule vito xirhambo xi fanele xi suka ka masipala xi huma koho ka masipala se mo hi nga xi discredit hi nga vuli nchumu mara hi na ka hand over leyi hi nga va na yona a hi rambangi ti-stakeholder leswi mi nga swi vula swa van'wamathekisi okay se a mi vileli ku nga hetelela ku va ndlopfu yo basa a hi vileli ku fika sweswi a hi vileli hi pfumela ku a mi vileli ku yi nga va ndlopfu yo basa kumbe a mi vileli mhaka ku yi nge vi ndlopfu yo basa a hi vileli ku yi nge vi ndlopfu yo basa facility leyi amukeriwe hi mavoko mambirhi hi vaakatiko so hi to mahlweni apila ka valava va fanele ku va tirhisa facility leyaku ma va tiva tanihi masipala a va tshami hansi vamathekisi a va tiva kalanga swi ta lava mi va a va swi koteki mi va hlanganisa n'we kambe mi mi lava ku va a hi lava ku va ka crossfire kalanga ho lava ku ta ku hi ta vulavula hi ri le kule na hina hi ku a va tshami tanihi vakulukumba hi vatswatsi va kuma ndlela ya amicable structure lexiyani a hi swi lavi ku hetelela hi xi vona xi va leswi mi vulaka swona va kokelana okay ni yo ringeta ku yiva rito mingisero Munghana Lona FM ni vulavula hi timhaka ta white elephant hi yo mhaka hi kha hi vulavula hi ndlopfu yo basa xinghezi xi vula tani ku hetelela ku nga ha tirhisiwi se ni lava ku vulavula na tatana Khoza hi ku nkarhi wa nsiyala loko mi vona vanhu lava nga yima laha handlela Vaaka Eskom va lava ku va va vulavula na hina kusukisela ya hafu ku bile awara ya 12 hi vulavula hi timhaka leti ti khumbaka timhaka ta gezi tatana Ngoveni ni kombela mi ni hlamulela vo mi va byela ku hi ta va na vona sweswinyana ku nga ri khale wo hetisa mbulavulo wa hina la mi nga fambeli kule emhlabeni lava rito rin'we ra ku renke yi ta pfula rini ni lava nhlamulo yaleyo loko ni heta ku vulavula na Khoza la Khoza ya mi amukela ka Munghana Lona FM a khensa swinene ku va hi mi tiva mi fikile tanihi murhangeri wa masipala hi nga langutela yini tanihi vaaki va Greater Giyani tatana Khoza inkomu swinene khalanga na ku xeweta vayingiseri va n'wina vayingiseri va hina hi ku swi komisa mi nga langutela ku taxi rank yi tirha a ni leswi a mi hi rhambele swona swi languteleni ku taxi rank yi ta tirha ku ta va na ku twanana hi ta swi ringeta hi matimba I think tatana Mabundza va hlamuserini hi yile ya va na meeting na vandavezita na ti-stakeholders to karhi without going into detail to karhi na tona mostly a ku ri va community va kombisa xirilo xexo ku va kombela ku taxi rank yi tirha ya ka season ya timpfula loko ku ndliwa muako luwani a ku ri ku va akatiko va nga neriwi hi mpfula va kota ku tirhisa facility leswi mi nga swi amukelaka i ku swilo swa ku fana na sweswiya na muako hinkwayo ya masipala yi kota ku tirhisiwa hi mfanelo ya kona lexi hi lulaka xona lexi hi rhangisaka xona mahlweni i ku loko ti-facilities ti endlini a ti tirhi ene ti tirha hi mfanelo leyi hi lavaka ti tirha hi yona swi ta tshamiseka ku nga ri nkarhi wa ku heta nkarhi loko ni kha ni vula ni kutani kate koko a ni tshama kwala Giyani na mina loko vayingiseri va tisa swivilelo van'wani va tlhela va vula va ku wa vona ku fana na laya muako lowu akiwile a wu le ku tirhisiweni muako lowu akiwile a wu le ku tirhisiweni swi vula ku masipala wa hina minkama yin'wana wo ti akela swilo a ni swi tivi ku va kha va lava ku fikelela yini vona tanihi masipala loko va aka swilo leswi swi hetelelaka swi nga tirhisiwi
se ku ndlela ku hi nga tikumika hi famba hi ndlela yaleyo hi yo mhaka hi ri ka xiyimo lexi namuntlha se na tsaka swinene loko mi kombisa timhaka ta ku hi ta bula rini kahle hi ta bula hi timhaka ta Giyani hi ku angarhela na ku hi tihi ti-project leti se ti nga le ku heleni na leti ti nga ta ka ti nga heli hi mhaka ya yini na yini mi ta ta rini hi ta kota ku bula teta hi ku rhambiwa hi n'wina hawa hi le kusuhi makhelwani wa hina hi rhambeni hi ta va hi ri na n'wina kwala no hayi akisa swinene Mhlabe ku na siku ni vula ku na siku mi nga ri vulaka muku mutwa mufambisi wa masipala wa ku yi ta tirha renkeleni leya ku ya teka nhlokomhaka ta mahungu se nkarhi wu ni siye ku na siku leri hi nga ri veka ra ku pfula renke hayi hi ta mi byela hi ta loko hi ya ku hi pfuleni hi n'we mi nga ta rhanga mi swi tiva ku ta hela n'hweti leyi nga ka yona yi nga hela khala se swi vula ku va ta hlwela no ni mi twele mhlava khesa swinene ayi i makumembiri nhungu timinete ku nga si ba awara yan'we hi kumeni nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we ivi kusuka kwalano hi bula na va ka Eskom hi ta bula hi timhaka leti ti vulavulaka gezi andzhaku ka leswi mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya vulameli etlhelo ro karhi Afrika Wa Vulavula ikhensela swinene khalanga pet mathevula ku seriwa nkarhi tinhlokomhaka ta mahungu ya awara yan'we nhlikani vayingiseri Zandile Mshololo gqweta ra vahihliwa u hehle mbhoni ya mfumo Thokozisi Sethwala hi ku hemba eka nandzu wo tengiwa ka ku dlawa ka Dzumeri nandzu wa Zuma ehenhla ka advocate Billy Downer na muviki wa mahungu Karen Mon wu hundziseriwe mahlweni bazi leri a ri ri na vakhandziyi ri hisiwile eWestern Cape mahungu xitalo awara yan'we Afrika Wa Vulavula Afrika Wa Vulavula eka Munghana Lonene FM kuna vanhu lava koko titirolile na va rhwa mabokisi na yini laha ndzeni va famba va fake fileti na risiku va rhwa khopa va n'wi kuma ku laha ku na khopa ku na yini ku na yini a va n'wi khomi munhu luya va teka swilo swa vona va karisa i phorisa wena loko u kuma ikhome biya i ta tsutsumisiwa na atrevile liya hinkwayo nhlangano hinkwayo hi mhaka biya hinkwaswo swi vulavuriwa kwala okay hi 2014 va ni kume ni xave 6 wa tibiya ni pfule 1 va ni khoma a phumulongo a renkeni a va ni hoxandilile aveneni va ni nghena laha mahlweni loko ni nghena laha mahlweni hi famba hi fika na maheteleleni lava tiva ku amuxongo hi fika na maheteleleni ya Brazzaville phorisa luya la va ri nempeg ya yena a yi teriwe ku baloyi nempeg ya yena a yi teriwe ku baloyi teka mina ku humesa plastic la ku hoxa biya tete kwala ni chela i famba hi ku na mancha wa khomiwa a na ha ta na loko ndzi siya kwala vheni ya vona huma ni famba i swi hise ku xikongomelo a hi ndhuma ho lava ku twa mavonelo ya wena Afrika Wa Vulavula Afrika Wa Vulavula kambe lexi ni xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yi yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini vanhu va xikwembu phela ku sa siku president yi yiviwa loko mi la ta vona ku vukhamba byi kula South Africa yi ta famba hosi ni swi vona kahle hi ku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku tekiwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find guilt same time Afrika Wa Vulavula hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi Afrika Wa Vulavula Afrika Wa Vulavula hi laha hi nga kona mintsiro Munghana Lonene FM hi tisela na ko lo thi kusuka a studio 1 a Giyani hi laha hi ka ta va hi ka hi tisisana ku vona leswaku u hetelela u twa ku timhaka ta leti ti khumbaka tiko ti yimise ku yini hi ndlela yeleyo se ri tiri namuntlha hi ta bula na va ka Eskom va ka Eskom ku na swirilo leswi taku swi suka ka vaaki kusuka ka timhaka ta ti-reference number teti va ngo tshama va nyikiwile kambe va kha va nga pfuneki ku ya ka timhaka ta ku va ka man'wani va nga pfuneki hi ku i ku hela ka vhiki a va pfuneki hi ku i vusiku sweswo swa ku taniya se hi ta va hi kha hi twa ku loko vaaki mi kha mi lava ku pfuneka ku ya mahlweni mi pfunekisa ku yini hi ndlela leyi nakona loko ku ri na mintlhontlho leyi fambelanaka na timhaka ta vukorhokeri ku va ku ri mintlhontlho ya muxaka muni ni rhurhele sesi Khensani Makhuvele kusuka ka Eskom tanihi ka Eskom customer service swi vula ku va tirhana twi na n'we va mi korhokelaka kusuka la Giyani se hi ta va kha hi bula na vona na wehe hikwalaho nga koho ha ku kombela leswaku loko ku ri na xivutiso lexi lava ku vutisa va ta va kha va ku twa hi le ka 0860 002543
0860 kumbe tirhisa Twitter handle ya nongonoko @Afrika Munghana. Hi ndlela leyi ta kota ku va hi swi landzelela hi twa ku leswi u lavaka ku swi landzelerisa mayelana na Eskom ku nga va ku ri swihi ngopfungopfu ka vukorhokeri byelebyo. Va na un'wana la tlhelo ka va se Khensani se hayi va ri vambirhi va nge tsandzeki tinhlamulo toleto ta swivutiso leswi u nga va ku u ri na swoho hi ndlela yeleyo. Kasi ke u nga tlhela u tirhisa na Makhuvele dp@sabc.co.za hi ndlela leyi. Loko ni nga se ya a kule un'wana muyingiseri tolo u ni rhumele video ya ku nghenisiwe pala ya gezi a xikarhi ka patu. Mina Eskom ya swi kota ku endla leswi. Se swi vula ku i mani a nga ndangi ku yini ka xiyimo xa muxaka wolowo. Se leswi hi nga ta va eka hi swi languta ku ya amahlweni na veni lava hi nga na vona la namuntlha. Se Khensani i hlekani mi amukerile ya a va hluvule leswi ya okay mi pfukile sesi hi pfukile hi nkongwini hi pfukile a khensa swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi ta bula na rixaka namuntlha hi timhaka ta vukorhokeri bya n'wehe tani hi va ka Eskom. A hi sunguleni a masunguleni timhaka ta loko mi va mi ri customer service ya ka Eskom mi va mi kha mi tirhana na yini? Muhaxi customer service hi laha ka hinkwato loko hi ku hina customer timhaka ti sungula kwele hina hi nga koho. Loko mi ku mi lava gezi mi sungula koho. Loko mi ku mi na probleme loko lava va ti-technician va fika va fane va ta mi pfuna mi ta hi koho. Xin'wana na xin'wana lexi mi lavaka ku pfuniwa hi xona mayelana na gezi mi hundza hi le ka customer service. Kuna swiphiqophiqo swo tala leswi swi talaka ku vulavuriwa. A hi sunguleni la ka ku munhu u hetile ku fika kolomuya ka tsevu wa tin'hweti la ka bodela a yimele ku a ta cinceriwa xibokisana. Se a ni lava ku tiva kusuka ka n'wina ku miri okay swi tikomba va ri ka swin'wana kambe ke ncindani ni kombela mi ntsela swin'wana kwalano hi kota ku lulamisa swin'wana swi nga va juma hi ta vuya yisa mahlweni ka leswi. Sweswo miyingiselo Munghana Lonene FM khensile swinene a hi sunguleni la na sis Khensani hi ta kota ku va hi ya mahlweni leyiwani hi ta hetsela hi yona leya ya nomboro ya ku nomboro leyi yo ku byela ku press what ivi swi helela moyeni i nga pfuneki hi nchumu. Kambe a hi tlheleleni la ka ku na van'wana va nge swi nga endleka swibokisana leswi nga na swo gezi ri nga ha tirhi loko lembe leri hela. Kahle ku le ku endlekeni hi ka Eskom a hi sunguleni kwalani sis Khensani. Muhaxi ni khensile xo sungula ni ta rhandza ku yingisela ku xeweta vayingiseri va Munghana Lonene xikan'we na n'wina muhaxi. Leswi xikongomelonkulu xa siku ra nyamuntlha leswi nga hi tisa la i timhaka leti vulavulaka hi tona muhaxi ku va hi tivisa vaakatiko project leyi nga ta va yi ri karhi yi sungula hi ku nga ri khale. Se this project ku na loko mi xava gezi ku na nchumu wun'wanyana va nge EKRN so yi nga key revision number. So that number ya expire hi 2024 se yi na malembe yo tala yi na plus or minus 30 years yi ri koho. So ya expire ya cinciwa ku ya ka number 2. Se a ku cinceni ka yoho hi ta va hi ri karhi hi tirhisana na vaakatiko hi ndlela ya ku a hi ngo to ve hi cinca Giyani as a whole kumbe Tsanini kumbe Phalabulwa kumbe Mjajiskloof as Mopani hi ta va hi ri karhi hi cinca hi ku ya hi ti-village ta hina yi fika yi blokiwa let's take xikombiso stopiwa ya ka Siyandani ivi hi tirhana na ti-customer ta ka Siyandani hi ndlela leyo. Loko mi ku mi tirhana na tona ku ta va ku ri karhi ku endleka leswi landzelaka. Customer yin'wana na yin'wanyana loko a hi nge hi sungule hi ti-customer ta 1,500 ti-customer toleto va lava va nga ta va hi nkarhi walowo va affectekekile va ta va ri karhi va tshunelela ka ti-pay point ta hina loko va xava gezi tinambara letiya ti ta huma automatically ne le maxopeni kulumiya hi xavaka kona va ti ta va ti ka ti huma i tinambara ta 20 to ti nga ta va ti ri number 1 number 2 ku ta ku ri 20 nakambe loko mi chela number 1 na number 2 ti vitaniwa ti-change number 1 number 2 number 3 ku ta ku ri gezi ra n'wehe loko mi endla sweswo swi herile a wu tshama u ri karhi u swi endla swi endleka kan'we ka nkarhi walowo loko village yaleyi ta va yi affectekekile. A swi seva kona sweswi tin'wana na mina ta 20 letiya a ku ri ta SGC supply group code
supply group code a ku ri tona kumbe tariff index na tona ta cinca na tona hi mi nyika makhiya loko swi te tani but this one is different iya KRN, key revision number. So leswi swi nga ta humelela hi ta va hi ri karhi hi tirha hi ndlela leyi landzelaka hi nga rivali ku mi khensa ku va mi hi pfumelerile ku va hi ta hundzisa mahungu lawa aka vaakatiko. Munhu un'wana na un'wanyana u ta va ti endlela hi yexe ku ta va ku nga ri leswiya swa ku fana na SGC na TI leswi vanhu a va tsutsuma va ta switichini swa hina va ta tiofisi leswiwani kwala i xavaku kona gezi tinambara ti ta va ti karhi ti huma automatically loko village yaleyo ku ri nkarhi wa yona hayi kun'wana ka munhu un'wana na un'wanyana loko village yaleyo ku ri nkarhi wa yoho ya ku va yi affectekekile munhu un'wana na un'wana ta ku loko a xava swi va tano kumbe a ti endlela hi yexe aka foni ya yena mara swa ha ri kule sweswo a swo va kule a ni mi te amaheleni ya lembe leri taka yi ta va yi blokiwile by the end of November 2024 yi ta va yi nga ha ri swi vula ku ri kusuka sweswi hinkwenu ku busy sweswi ku busy hi ku hambanahambana ka ti-village haloja this project hi ku hambanahambana ka ti-village hina under Greater Giyani amopani yi lojiwile already a Phalabodwa under Greater Giyani hi ta yi loja mavhiki lama taku hi ta sungula hi le ka Siyandani i ti-plans ta hina so se loko munhu o ka nga ti ku ta endleka yini o ka nga humeleli loko ku endleka loko a nga humeleli obvious loko yi affecta a hi nge yi affecta la n'wina mi tshamaku kona ivi n'wina mi nga humeleli ku ta ndla sweswo loko gezi ra n'wina ri hela mi nge hi swi koti ku xava mi ta sindziseka ku famba that process loko bridge lika hayi leyo bridge yo bridge boti yi tsakisa ngopfu because xibokisani lexiya xi fana na mina na n'wina xa khohlola hambi xi bridge wile siku leri xi khohlolaka mi fane mi ya ka vinyi va nhloko ku nga Eskom se loko mi fika mi ri karhi ku ri ku a mi bridge nkarhi lowu hinkwawo ha khensa ku va mi titise hi n'wexe mi hi hungutela ku famba hi tsutsuma na tiko hi milava swi hi khoma kahle so a ku na loyi a nga ta tiphina hi laha ku nga heriki a nga kona yaloye sweswo vaakatiko a va swi tivi a ku na laha nga ta dya hi laha ku nga heriki ha swi tiva ku vanhu va na matshalatshala yo tala yo kota ku ti hundzisa ka sweswo kumbe ku ti hanyisa mara a ni ta ku a hi endleni swilo leswi swi nga swona hi ta kota ku hlayisa mindyangu ya hina mbaxi loko hola ku nghena ni ta vulavula hi ta safety ni ta mi byela switandzhaku swa leswiya and leswi nga ku humeleleni ka matiko lawa hi hanyaka ka wona mo hi ni nga heti nkarhi wun'wanyana a nga va ri karhi a vutisa ku ri loko ni va ni xavile gezi leriya ku ta va na munhu loyi loko kota munhu a fika ku na hakela ni pfumela ku hakerisiwa ke a ku hakerisiwi munhu a ku humesiwi mali hambi hina hi tirhaka ka Eskom a customer service hi ta va hi nga swi koti ku mi ndlela makhiya yalawo you do it yourself se u xava gezi ivi u kota ku kuma makhiya yalawo i ta kota ku ya khunula xibokisani xa wena xi ya ka key revision number 2 automatically so a hi ti voneleli makhamba ya nga vi ya kume ku pfuka hi ku famba ya mi phuntisa ya ku va ka Eskom mo hi susa leswi hi nghenisa leswi va ta va va ri karhi va mi roba na ku mi tekela mali ku ri ku Eskom this project u yi endla mahala a ku hakerisiwi munhu so ka hinkwaswo leswiwani swi tele leswi hi nga vulavulaka swona muhaxi vaakatiko a va tivi ku ri loko swi ri karhi swi kutani a ko va mhaka ya ku va xanisa i mhaka ya ku hi kota ku loko pairing date hi 24 yi fika hina hi va hi ri ready hi ta kota ku flowa kunene se muakatiko un'wana na un'wanyana lexi ni xi kombelaka i ku tshameni hi kona hi ri karhi hi yingisela ti-social media ku nga va Twitter Facebook ti-local radio station ti-national radio station ta hina leti hi nga na tona a hi tshameni hi ri karhi hi famba na minkarhi hi tiva ku ri village leyi hi nga ka yona kumbe section leyi hi nga ka yona yi ta affecteka rini ku ri hi nga ndli vijijiji hi ku a hi swi tivi the project yi ta sungula soon and then hi nga pfumeleli makhamba ya teka advantage ehenhleni ka timali ta hina leti hi fanele ku hlayisa vana va hina hi tona so a hi endleni tani a ku na swo tala leswi ni nga vulaka swona ka revision vanhu va nga hlamali loko swi humelela a va tshuneli ka ti-pay point ta vona va xava gezi
ku ta va ku swi olova hi ndlela yaleyo va nga pfumeli ku hakerisiwa yaleyo na khongela na mi kombela vaakatiko mi nga pfumeli ku tekeriwa mali. So leswi nga ta humelela i ku a hi nge yi role a hi nge hlaseli a hi nge timi ka kumbe ku bloka ka village yo karhi before hi ya ka village yaleyo mi visitela ivi hi fika hi burisana 2 weeks before ivi hi kota ku va hi tirha ntirho wa hina hi ku landzelelana ka swona. So hi ku komisa hi leswi a ndzi ta vulavula swona hi KRN a hi endleni tani this key revision number yi sungule hi 1993 mi ta hlayela mi ta swi vona ku ri 2024 ku ta va se ku ri khale a hi pfumeleleni hi cinca mi ti endlela hi n'wexe mi nga yi ka Eskom mi nga yi ka Eskom mi nga deriwi mali mi ta pfuneka hi ku ya mi ya xava gezi ti key revision number ti key change ti huma. Muhashi hi ku ya hi key revision number leswi ni nga vulaka swona hi ku komisa hi sweswo swo tala vaakatiko hi landzeleleni la hi nga ta va hi ri karhi hi byela va Munghana Lonene ku ri hi ya kwini ku ya sungula rini mi va mi kha mi landzelela mi swi teka hi ndlela yaleyo hi ta kota ku fambisana kahle. Inkomu Muhashi wa mina. a hi sunguleni la ntshemba yaleyo ya ta ya mahlweni hi ku kavula leswi mi nga vula ku minongonoko yi ya kha ya mahlweni loko se swi ka swi va khumba vanhu van'wana hi khosi va nga ta sungula ku tlhaveka va yimayima va ya hanana se swi vula ku ha ta tlhe hi bula yona a yi nge heleli laha namuntlha kambe a hi sunguleni la tanihi va ka Eskom hi mhaka ku hi nge swi koti ku nghena hi xiphiqo hi xin'we a hi sunguleni ka timhaka ta swibokisana na timhaka ta tintambu sweswo swimbirhi leswi ni lavaka ku hi vulavula hi swona namuntlha hi ku i swivutiso leswi vayingiseri va taku na swona hikokwalaho ka yini swi teka nkarhi wo leha ku va vanhu va pfuniwa loko va ri na swiphiqo swa swibokisana na tintambu sweswo swimbirhi. Muhashi ni ta yi hlamula loko ni karhi ni vekanyana yin'wanyana yi nga ya hlamuleni yaleyo. All right, thank you. Mi lava ku veka yona hi ta veka a hi hlamuleni yaleyo. Thank you. Leswi humelelaku hi vikhamba hi tikhebulu na timitara loko mi hi vulavula hi tikhebulu hi laha ku nga ku yiviweni ka tikhebulu mi ta yima na mina tikhebulu ti le ku yiviweni eMzansi hi ku angarhela hi xiyimo xa le henhla swinene laha hambi a ri Eskom a swi n'wi oloveli ku ri a va na storeroom laha a nga veka tikhebulu a nga ta ku loko ti yiviwa hi ta hi ya replace u va a ri na tikhebulu ta ku sevhisa loko yi tshwile na swin'wana na swin'wana leswi humelelaka i va a ri hava tikhebulu to tani so hetelela hi helela hi tikhebulu hi mhaka na vayisa lava vo yiva tikhebulu a va hi nyiki ku rhula a va hi nyiki chance so swi le ku tikeni sweswo a hi nge chavi ku swi vula tikhebulu ta kayivela hikuva xiyimo xa ku tekeriwa ka tikhebulu xi le henhla swinene laha hi kombela ku vaakatiko ku va hi pfunana van'wanyani va tiva lava tekaku mara vo va tshika so loko ho pfunana na va xiphorisa va hina especially Greater Giyani they are willing va ready ku va hi assista mara loko hi nga boxi ku ri imani a nga ku hi onheleni atikweni ra ka hina obvious a ku na munhu loyi a nga ta swi kota mara loko ho kota ku tsema ndzombo wa loyi a hi onhelaka a swi ta kota ku hi olovisa vutomi a hi hundzeni hi ya lomu ya ka swibokisani swa hina i ntiyiso sweswi ni vulavulaka swibokisani swa hina a hi na swibokisani hi ndlela yaleyo a ku na swibokisani swa kayivela mara Eskom u le ku endleni ka matshalatshala ya ku swi va kona leswi swi nga tata swi a ha replace hi muxaka lowu hi nga na wona hi ta va hi ri karhi hi replace hi muxaka lowu hi nga ta kota ku controla maxavelo ya vanhu hi ri karhi hi tshame tihofisini ku tlula ku tlula na tiko swona swi le ku endlekeni Eskom i le ku planeni ko va ku change yi endla ku yi affect laya na laya i ku cinca loko ku taku ku nge vangaku ku ri swibokisani hi va swi kha swi hi xotela kambe leswi vulaka ku namuntlha loko ni kha ni vulavula na Siskensani va ka Eskom va ri leswi swi hlwerisaku vukorhokeri lebyi i ku kayivela ka swibokisani amen ni vula swona ku va na ku kayivela ka tintambu ni vula swona se tintambu to yiviwa se swibokisani swi kayivela hi mhaka yini mo ya swibokisani a ni le xiyimo xa kahle xa ku ni nga hlamula vuxokoxoko bya leswi swi endlisaka swona leswi taka hi kona okay a ni le ka xiyimo xa kahle position ya mina yi ni pfumeleli ku nghena aka vuenti bya swona mo ni nga vula sweswo okay amen Nhlekani Khalanga ku sukusela hi Nyenyenyana ku nga February ekaya gezi ri nga tirhi hi ya eka Eskom Giyani
ku fika ka 15 ene va kha va hi nyika ti-reference na namuntlha na sweswi a va seta ene nkarhi na nkarhi loko munhu a ya va ri va tata amakumu va nga ta sweswi endla ntlhanu na yin'we ya tin'hweti loko mi vona xilo lexi xi nga fanisiwa lani hi lexi xi nga mhaka ekabokisani ni kombele munhu kalanga ku ri a kamba leswaku ku onheke yini nga khensa loko mo ni vitanela vona va ta hlamula ku ri va tsandza hi yini ku ta hi lunghisela i Rogers Mashimzi ka bode ni xi twile xivutiso xa bot Rogers ha khensa mo ni vula leswiwani loko munhu a za a report ka 15 times ni pfumela ku ri in between ku ve na ku nghena ka swibokisana swi ngo va swi te swi ri switsongo vaakatiko swi kahle ku ri hi nga vi va mafanato loko hi va hi fikile kwalaha mi tena ti-reference number teto a hi swi koti ku ri hi mi ripotela ivi hi mi tshika mi tlhela lexi hi endlaka swona hi koleka those reference number ivi hi humesa ti-work order ivi hi rhumela ka supervisor a rhumela ka supervisor ya technical so that loko timitara timbirhi tinharhu ti fika a va prioritize those people is what we are doing so a ni ta ku bot Rogers hi tshuneleleni kumbe loko ri ku ka boti ka muhaxi wa mina laya ku na reference number hi ta yi teka na contact number ivi hi fika ofisini hi mi fonela hi teka those reference numbers hi ti veka ka priority obviously 15 times is too much a ni vilerisa hi sweswo hawa makhelwani himpela mi tshika munhu a ta 15 times mi kha mi n'wi byela ku hi tata mi tlhe mi nga hayi makhi ti ta fika loko ti fika timitara hambi to fika ti ri 10 i ta va un'wana wa lava hi nga ta n'wi pfuna lexi a ni ta tsakela xona ngopfu i timhaka ta ku mi n'wi fonela sweswi mi nga kombisa ku mi ta n'wi fonela ivi hi kota ku twa ku mi n'wi pfuna ku yisa kwihi hi nge endli xihoxo muhaxi hi ta endla tano hi ta va pfuna mhaka liya ya safety a mi kombela ku taka yona a ni vuli ku a yi na nkoka swinene la Giyani la ni vone swilo swo tala ngopfu ni kombela mi yi hlamusela kambe mi nga se sungula Ncindani ongeti u na swin'wana a lava ku hundzisa swona Cinda hi ta swa miyiselo minkarhi lona fe nkarhi wa tsutsuma miyiselo me wa tsutsuma a hi twa nkarhi hina nkarhi wo tala ngopfu na Ncindani nkarhi hava ku sale timinete nharhu se sikhensani timhaka leti ta vuhlayiseki a mi kombela ku vulavula hi tona ni kombela ku mi vulavula hi toho kambe mi nga se vulavula hi toho a hi sunguleni hi basisa liya ya xibokisani ya nomboro liya n'wina ya 0860 ku loko i fona yo hetelela yi nga ku yi ku nyika reference ku endleka yini kahle laha muhaxi loko hi ri karhi hi tirhisa nomboro liya vaakatiko loko mi karhi mi yingisela mi nga vi frustrated loko yi teka nkarhi ya pfumela nambara liya ku siya voice message from there yi ta mi vuyisela reference number ya siya voice a swi bohi ku ri mi yi khoma nkarhi wo leha ma siya message ivi yi ta mi vuyisela reference number ivi mi pfuneka hi na vanhu lava va nga busy ku attenda those voice messages kambe xiphiqo i ku swi teka nkarhi wo tanihi turn around time ya ko nkarhi wo tanihi loko siye voice message i ri hagezi a wu tshembi ku swi ta pfuneka i ta pfuneka I don't think yi nga teka 2 days ku na vanhu lava va tirhaka ka swona within 24 hours va 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 vuye ka wena a hi vulavuleni hi vuhlayiseki hi timinete timbirhi leti ni nga sala na tona mi ri muhaxi ni khensile mo ni vula ku ri le ta vuhlayiseki ta safety a ni rilela ku vulavula hi tona kumbe kusuka ni ti hundzisile i timhaka ta ku tiko ra hina I mean aka Eskom hi n'hweti leyi ya August ku va ku ri a safety month so a swi endleki hi huma hi nga swi khumbaki ti lehi ngopfu a ni nga lehisi nto ge so la ka vuhlayiseki hi vulavula hi vuhlayiseki ehandle la hi famba kona hi hanyaka kona ne le ndzeni ka tiyindlu la hi tshamaka kona hi masiku hinkwawo so xikongomelonkulu lexiwani i mhaka ya ku timhaka ta vuhlayiseki hi vone ku vitomi bya vana va hina swifuwo swa hina maxaka ya hina byi le ku luzekeni hi mhaka ya tintambu leti ti dewulaka ti nga ripotiwi hi mhaka ya tintambu leti va tsemaku lava va yivaka tikhebulu va tiizinyoka ti tlhe ti nga ripotiwi na tona na ti-illegal connection laha ti-section tintshwa vanhu va kokaku tintambu ti tsemekanya switarata va ti celele eswigojanini switsongo laha vana va hina loko va vuya swikolweni swi hluvule tintangu especially loko hisa swi kandziyaka hi luza vutomi na ku vandaliziwa ka tikioski ta hina na ti mini sub ta hina na swoho swa vanga sweswo
na timhaka ta ti-unsafe wiring endzeni ka tiyindlu ta hina na swoho swa endla na timhaka ta ti-meter tampering moni emphasize leya meter tampering loko xibokisani xi va xi khomiwile to be honest xi nga ku hlayisa malembe yo tala mara siku i rin'we laha xi nga ta buluka loko xo buluka ku nga ri na vanhu ndzeni ka yindlu kumbe mi kota ku huma va ku ri tintswalo kambe loko xo buluka vanhu va ri ndzeni ka yindlu swi vula ku hi ta va hi ri karhi hi ta vutomi so lawani pfumeleriwa ku vitana munhu a ta ni kambela xibokisani lexiya loko xi nga ndli swona kumbe a swi pfumeleriwi swi tirhiwa ntsena hi n'we va ka Eskom xibokisani xa ka Eskom xi attendiwa ntsena hi vanhu va ka Eskom a ku khomi munhu un'wana na un'wanyana loko wiring mi nga yi tshembi ya muti wa n'wina is then mi nga kumba ku your own technician a ta cheka wiring ku ri pfuka hi wayara this house 10 years back a hi sure ku ri wiring ya ha tshamisekile na remember andzeni ka laha ka tintambu leti hi wayaraka hi tona ka ndzeni ka tiphayiphi ka va na ku onhaka ku va na ku damarhelana ka tikebulu yindlu yi pfurha swa humelela sweswo se na swoho swi lava ku tshama swi chekiwa i va mi nyika ti-certificate of compliance which is COC so that mi va sure ku ri mi tshamisekile hi ku na loko yo tshwa hi na nchumu wo sungula hi lava certificate of compliance i vuhlayiseki byo koma lebyi ni nga byi vulaka and then ehandle lomu hi fambaka kona swi tele muhaxi loko hi ri karhi ni mi twile ni khensile vaakatiko va hina hi inko ni twa un'wana ka va nga fambi kwalano a ni tivi ku i le kwihi kambe a ni kumangi xikoweto xa ku nga va ku ri na munhu kambe a hi kumeni mahungu ya misava ya awara yan'we hi lawa ya landzela ivi hi ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka mahungu ya misava hi ndlela yaleyo isweswo mintsiri wa mughanano na FM khensa swinene loko i lombe ndleve i 10 minute ntsena ku bela awara ya 13 nongonoko ya Afrika Wa Vulavula ku busy la studio xa hina laha va nghena va huma hi ndlela leyo ka twala ku kule ku tirhweni mintsiri wa mughanano na FM va GazaNkulu Liberation Congress veri va khoma lembe ra vuntsivu na mutsula ku khale hi leswaku nkarhi lowu lo ku tsutsumini hi ndlela yaleyo swi vula ku hayi yimani hi nga ngheneleli EFF a yi khoma lembe ra vukhume GazaNkulu Liberation Congress na yi khoma lembe ra vuntsivu rin'wana vandla ra sungula sweswo se hi ta va hi kha hi twa ku tanihi GLC va ri va khome yini ni na xandla xa murhangeri laha loko ni nga hoxisi i tatana Maswanganyi tatana Maswanganyi inhlekani yi mi amukerile ka Munghana Lonene FM inhlekani muhaxi na vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene ngopfungopfu va Afrika Wa Vulavula swinene ngopfu kwalano mi le ku tlangileni lembe ra vuntsivu ra GLC hlamuselani vayingiseri kahlekahle GazaNkulu Liberation Congress i nhlangano lowu nga sunguriwa wu langute yini vayingiseri na muhaxi hi lembe ra 2017 hi ve hi sungula vandla ra GazaNkulu Liberation Congress xikongomelonkulu a ku ri ku meka sure ku ri rixaka ra Matsonga Machangani ra tshunxeka hi ve hi languta from 1994 aka tixaka leti nga kona hinkwato la South Africa loko na rixaka leri nga kandziyeriwa ngopfu i rixaka ra Matsonga Machangani hi ve hi languta ku ri tixaka letin'wana a ti lahlekeriwangi hi leswi a ti ri na swona before 1994 ni nga nyika xikombiso hi KwaZulu-Natal la KwaZulu ra ha ri kona University of Zululand ya ha ri kona va tlhela va ngetela hin'wana va ku KwaZulu-Natal University and a hi swi vuli ku va na xihlawuhlawu kwala tlhelo ka hina ku na Venda a Venda University of Venda yi kona na xitichi xa phephu xa ha ri kona ivi mi languta hala ka Vatswana University of Botswana yi kona it's a northwest in northwest so mara loko se mi languta mi vuya hala ka hina Vatsonga Machangani a hi ri na University of GazaNkulu Unigaz a ya ha ri kona status xa yona xi ve xi nyikiwa college yin'wana yi nga Polokwane sweswi a hi ri na damu va ku Hartsen Tsangus Dam vito ri cinciwile namuntlha yi vitaniwa ku Isami Dam a ku ri na Ambach hina hi vona ku a swi fanerile ku yi vitaniwa Giyani FET College mara yi vitaniwa ku Elithaba FET College kwala Giyani hi tlhela hi languta le ka Malamulele ku na Vhembe FET College hina hi ri a yi fanele yi ri Malamulele kumbe yi tshama yi ri Xingwedzi FET College a ni ngo leswiya Xingwedzi ya ha ri kona a ni ngo veri i Vhembe hi mhaka ku hlengeletiwe ti-campus letiya hinkwato
leti rhangeriwaka hi sesi Basani Manhlekani hinkwato ku na ti-campus ku na makwarela ku na veri kwi Mashamba ku na Xingwedzi na mitwa Khalanga but ni lava mi twisisa ku ri munhu un'wana na un'wana loko a lava ku mita language ya n'wina kumbe ku midya i rhanga hi ku mi cinca vitu to nyiketa example hi valungu loko va fika eAfrika va fike va hi ca mavito ya hina va hi nyika mavito ya va Wilson na va John na va Fred na va Patrick nyiketa example wa mi nga nyikanga example hi ra n'wina mi vula Patrick Shayo okay ma specific se na hina kwala va hi rhanga hi language hi ku mi twisa kahle hambi loko yi ri va ku nga va ku ri branch kumbe yi hansi ka Vhembe as a district vito laha fanele ra Xichangani hi ku loko pfumelela Xingwedzi va ri i Vhembe mi tshame i Vhembe no i Vhembe kambe Xingwedzi campus liya i Vhembe FET college leya la Giyani i Lithaba leswi hi loko na swona vito ra Vhembe a hi ri lavi laya hi ku le ka vona ku hava vito ra Xichangani le ivi mita na kola Giyani va ku Lithaba yile la ile Lithaba lan'wana hi lava mavito ya Xichangani ma swi tiva ku hopfu hi ta dyiwa ririmi hi dyiwa ndhavuko na matimu hi sala ri hava nchumu sweswi tanihi Machangani hi hava nchumu sweswiwani a hi vuli ku ri GazaNkulu yi yimele Machangani ntsena na tixaka letin'wana ku fana na ku hina vona va GazaNkulu hina vona va Venda va kona hina ti-branch KwaZulu-Natal Umlazi na le Mandeni na le Newcastle kambe n'wana mi tshama kwihi a ni tshama Durban straight a mi tshama Durban straight okay 21 years na swi tivi so hina tona ti-branch a Northwest 27,000 members a Northwest a Gauteng na ha vuli le kaya na Mpumalanga so GazaNkulu Liberation Congress a yi yimele Machangani ntsena but yi sungule hi Machangani and yi la ku rhanga yi languta ti-interest ta Machangani ngopfu ku hi vona va nga kandiriwa ngopfu hi fanele hi rhanga hi lunghisa hala ka hina se swo tala before ni ya ngopfu mahlweni va ta swi kuma kahle loko president a vulavula mundzuku a stadium mundzuku we expect not less than 10,000 members ti-member ta hina va ta va ri laya or more hi 11 o'clock President Wilson Seseni va ta deliver speech hi vona va nga ta va ri xivulavuri xa siku se swi vula ku va mi kha mi tlangela siku leri kumbe lembe ra vutsevu nhlangano lowu sunguriwile GazaNkulu Liberation Congress mina ntirho lowu mi nga ta mu rhurhelile a Giyani Stadium hi swona sweswo se ku ta va mani ku ta swirho swa n'wina kumbe un'wana na un'wana la nga tsakela ku ta wata hi rhambe vanhu hinkwavo loko mo va mi yingiseli ku na movha leyi fambaka karhi yi rhamba vanhu na tipostara ti ri kona hi kombisile ku nghena stadium i mahala ku ta va ku ri na vayimbeleri vo hlaya swinene van'wani va ndhuma ku fana na va Sandlen va ta va ri kona na va DJ Mfundisi va Xamakhombo DJ Nomza va tele na va Mhandriye va ka Maxavele va tele na van'wamavutana va ta va ri la stadium so lero vanhu hinkwavo lava nga ta va ri stadium va nge boreki mara xin'wana fanele va ni xi kombisa ku ri byala a byi nga xavisiwi laha ndzeni stadium vanhu va pfumeleriwa ku ta na byala but byi nga vi emabodleleni lebyi vo byi xava mabodlelo a va xave swa ti-can bya mabodlelo a hi malavi ene va nga ti va khome switlhavatlhava ku fana na mikwana na swibamu na swigiya na yini hi ku hi lava ku ri ku tsakiwa laha ku fana ku se Machangani vo hlangana se ku ta dyiwa a hi voni ku ri loko wo ka dyiwa a hi swi plani ku ta dyiwa va hi advise lava va xinawu ku ri swi nga endla ku va na stampede a hi ri na tihomu leti hi nga nyikeriwa ta ku ringana 5 ku ti tlhava stadium se hi vona ku hi ta vhela hi ti endla swin'wanyana se mi tindlela mi ti tlherisile a ti tlherisiwi hi nga ti xavisa account ya nkwayo ya organization va kona va nga hi pfuna swinene va lava ku nkulu wa wu humelela hi ku tsakela ka n'wenya lexi xa GLC i ku lava ku vona ku humelele mi fikelele yini ku ya amahlweni endzhaku ka loko sweswi mi hete malembe ya tsevu ma swi tiva ku lembe ri ku ta va ku na ti-election hi ta va hi nghenerile ka ti-election hi ta nghena ta national hi nghena ta ti-province
ta national va ta lava 705 so a hi problem hamba va lava miliyoni a ta va nyika okay that's why no sha ku pima hayi swi tiva kahle so ingela ka national mara ti province leti swi tiva ku we have got many supporters lava nga tala kona la Limpopo okay na Mpumalanga lomu ya Mpumalanga hinkwako va yimbela GazaNkulu le ivi ni suka mi ya Northwest leswi nga ta mi hlamarisa vanhu vo tala lava nga Vatswana le na Maxhosa lava tirhaka timayini va rhandisa swin'wana a va na mhaka na vito ra ku a ku ri vito ra Humlele ya Machangana va hi joyini ta swona ku leti lava nga sayina tifomo 27,000 a Northwest oh phela Northwest leswaku Vatswana vo ti vulavulela a ni la ku vula sweswo vanhu vo Machangani va tele ngopfu va tele vo Machangani kwale se a Gauteng hi le kaya ma swi tiva Gauteng i extension ya Limpopo va Venda na Matsonga na Mapedi hinkwavo le na maZulu we are appealing to them that's why ku a umlazi kuna branch yi rhangeriwa hi Bongani Mdletshe a Mandini yi rhangeriwa hi Cardwell or Phabonke Mngadi a Newcastle i Mbongiseni i Ngobese se loko ka hetsela Maswanganya mi teri president on'we hi vo va nga ta kha va vulavula va xivulavulo xa siku mundu a Giyani Stadium ni byerini ku mi sungula nkarhi muni na ku ka mavandla yan'wana ya tipolitiki mi rhambe va ma ku sungula awara ya nkaye na mixo hi ku ya swa mavandla ya tipolitiki a hi rhambangi tipolitiki letin'wanyana tiphati letin'wanyana mundzuku swa ndyangu wun'we waloya wa GSC hi endla swilo swa hina kahle mundzuku a ni ku vhele hi ku ya na ku ya loko se endzhaku ka ti-election malanguto loko swilo swi nga fambangi kahle loko hi va hi lava hi nga rhambanaka hi vulavurisana mara sweswiwani hina ha titshemba hi hexe sweswiwani ha ri hina hi hina n'wina hi n'wina hi mi navelela mikateko ka ntirho wa n'we wa mundzuku a ni ta tsakela ku loko a mi lo dlaya homu a ni tata se leswi mi nge a mi titlheliseli se ta va VIP tani VIP mi tata a ni sa ni khwiri mundzuku no xiphiqo xa vena i ku hina ntirho wa hina wu hi pfumeleli ku vhaka tindhawu to taniya kambe a mi se tana khensa swinene no hi khensa swinene inkomo Maswanganya mi hetsela mokwini ka vaseketeri va GLC eya ni rhandza ku ka vaseketeri na valandzeri hinkwavo va GLC a va vona ka risi mundzuku a va humi hi vunyingi bya vona va ta stadium va disciplined va tikhoma kahle a hi lavi ku lwiwa va nga ti na switlhavatlhavana a va vi vanhu lava nga disciplined va nga ku loko se ntlangu wu herile vanhu va ku hayi vanhu van'wina va tikhoma kahle so tanani ku nghena stadium i mahala a mi hakeli na peni inkomu khenselo swinene Maswanganya hlayisekani inkomu swinene a khensa sweswo mingisero mugana no FM xandla xa president wa GLC tatana Maswanganya lava hi bula na vona mingisero wa mugana lona FM ka va nyika xifaniso xa ntirho lowu venge wu koho a Giyani Stadium mundzuku laha vaseketeri vandla leri va nga ta va ri koho hi ndlela yoleyo swi vula ku ta va ku ri busy ngopfu la Giyani leswi n'wana a ni le ka xiyimo xa kahle xo swi vula kambe ku tikomba ku ri na ntirho wukulu lowu nga ta va u koho hi ndlela leyi ni ta ya le ka ncindani hi hundza hi le mavhengeleni kusuka kona hi ta vuya yisa amahlweni hi ku na kwala hi nga koho ku busy hi ku swi tikomba keti ku ta va na ndhawu yin'wana ku nga ta ku ri busy mundzuku hi ta twa ku va hi khomele yini ni vona wun'we ni n'wi tivaku lava n'wana ni va tivi ni vona mugwena na va tiva kambe lava n'wana ni va tivi lava ni nga va tiveki hi vona nga ta sungula hi vona loko hi vuya la ni hatiserile ne alright i sweswo mingisero mugana lona FM hi vuyile 23 timinete ntsena ku bela ora ya khomenar un'wana i twala i tsake ngopfu ni tsaka ngopfu mele ku ri kaya ni ka ntirha ni ri la band store so boha ni tsaka ku ni le kaya we maka ko kama msutana mingisero mugana lona FM a hi twi ku we siku ra we ri fambe njhani kambe u nge ti hi nge swi koti ku endla tani hi ku na un'wana n'wendila na vona ku tatwa ku va ri va na ntirho wo hlawuleka swinene mundzuku se hi la tatwa ku ntirho wa ku wu hlawuleka hi ku ntirho lowu i wa yini hi mani bula na vona leswaku hi kota ku twa ku ntirho lowu nga hlawuleka i ntirho wa yini na ku va fike njhani ka xiyimo xolexo hi ndlela yeleyo a ni swi tivi ku hikokwalaho ka yini mutirhikulori tatana Matimu Ngoveni va ri na ku tsakela ka hungu leri va ta ni byela loko se hetini va tikomba va swi kha swi va khoma kahle loko ni kha ni vulavula hi ndlela leyi ku ya mahlweni yimani hi yisa mahlweni nambara ku ya Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lona FM avuxeni
ahe Budpet minjani epfukile ngovo epfukile mina ni khalanga mantiva n'wina ke mina ni Emmanuel Mashele kusuka aka Ximange. oh okay baka mashele baka mani hikuva Mbati. mathevula i va khalanga n'wina Evambati ai swi tshikini swi ta ya kule swi ta hi vangela mashele ve ri n'wina mina ntirho wo hlawuleka munduku hi hlamuseleni nyana katsongo ku kahle kahle ntirho lowu mi nga na wo hlawuleka ka Ximange munduku i wa yini ni khensile muhaxi na ku xeweta vayingiseri va MLFM ngopfungopfu aka nongonoko wa Afrika Wa Vulavula. Ntirho lowu hi nga na wona mundzuku le ka Ximange i wa ku tlangela nena ya hina n'wana wa tiko loyi hi nga vona leswaku swi fanerini leswaku hi n'wi celebrate a hanya ku nga tatana Makhuvele ST. Xikongomelo xa ku va ST yimele Seva Thomas oh okay va vo tala va n'wi tiva hi vito ra Tso a ku tlangiwa bolo a lani ku ri a hi ntiyiso walowo loko va byeva ku tso swi vula ku hikwalaho ka va midfield a ku ri vanhu va bolo a ku kuleni ka vona okay se ntirho lowu i wu kotlana na ku va tlangeriwa ku i munhu loyi a nga role model aka tiko i murhangeri wa ndhavuko i xidyondzeki swi ya kotlana na ku a hi khale va ha ku thoriwa tanihi mukamberi se hi laha vaakatiko van'wana hi nga vona swi fanerile leswaku munhu wa muxaka lowu tanihi ku va hi kha hi n'wi tiva ku i munhu wa njhani loyi a pfunaka hi pfune ku fika kwihi atikweni swi kahle hi n'wi celebrate a hanya a ti nuhetela swiluva swa yena a hanya ku tlula ku hi ya swi veka kumbexani hi ta pata hi lulamisa loko ku ri ku a hi swona kambe siku rin'wana ni ve na nongonoko wun'wana ivi va ku i circuit manager tatana ST Makhuvele loko ve hi ntiyiso ku i circuit manager swi vula ku hi fanele hi swi vula kahle ku a hi mukamberi ntsena i murhangeri wa vakamberi okay ku ngo va ku rito ra mukamberi ra Xitsonga ri nga va nga ku ri wa Vatsonga kambe swi vula swona circuit manager laha vona va nga responsible na swikolo swa ku tlula 26 kumbe swa ku ringana 26 va tlhela va langutela vana lava tlulaka 16,000 se mi ta swi vona ku a hi vutihlamuleri lebyitsongo vutihlamuleri bya xiyimo xa le henhla na ku hetisela na n'wina Mashele hi ku ST va kona la ni lava ku ta twa matitwelo ya vona kambe n'wina loko mi tshamini swi ndliwa hi n'wina tanihi Mashele kumbe swi ndliwa hi ntlawa wo karhi i ncini xi nga mi susumeta ku hayi mani a hi n'wi ndleleni a hanya a hi tiyisiseni ku rixaka ri swi vona ku na hina ha swi vona ku i le ku tiseni ku hambana ka vana va hina na le ka muganga wa ka Ximange hi ku angarhela ni khensile Budpet swi tele swilo leswi ni nga swi longoloxaku hi nkulukumba lowu i wun'wani wa va mabulandlela aka leswa ti-social media leswi hi swi vulaku i ti-WhatsApp group a hlengeleta ni vula ku va ni ku mabulandlela ku va a swi creator swi va swi swa tiko laha mi kuma ku hi pfuna mindyangu leyi nga swela leyi va ka rin'wana loko yi humelele hi khombo a hi byela leswaku a hi hlengeleteni swin'wanchumu ivi hi kota ku pfuna eka mindyangu liya ende va hetelela va hi khensa i munhu un'wana wa ku wa swi kota na ku loko a langute munhu a nga yi hi xiyimo xa munhu un'wana na un'wana loko a swi vona nga u na swilaveko kumbe i na swihlawulekisi swo karhi wa swi kota ku n'wi tshunelela a n'wi pfuna ku nga va ku ri timhaka ta ku n'wi gayida ku a ya xikolweni a yisa tidyondzo mahlweni kumbe a n'wi apulayela na mitirho ni tiva vo tala vambirhi lava ni nga timbhoni ta kona swa ku i va pfuneni ku va apulayela mitirho van'wani na namuntlha ni nga si ta emoyeni va ni komberile leswaku i munhu yaloye fika i kombisa leswaku i munhu wa njhani aha ni mi khensile Mashele yana ni mi ya tiphina na me munhu ntsena ni nga ta ya hi rhamba un'wana na un'wana Budpet loko ni suka na homu a yi cina mini xirheche xa xisusiwini ku mindzuku se xiwoxiwini musixirheche ya mara leyi yo tshuka yi koho ni mi twini Mashele khensa swinene inkomu swinene inkomu fambisa sweswo Mashele mi ngisera mugana none fm ni sale minete la lavo wa no lava ku ta twa ku va titwa va ni byela ku matitwelo ya vo hi why ku na n'wana le ku ni foneleni ka nomboro ya mehe a ni swi tivi ku a nge he pfuki a ni fonerile loko se ni huma la ni ya n'wi hlamula a nge he pfuki a ni fonerile pho hi laha
loko ze ni fonela ni ri moyeni a wu nge he pfuki i ni fonerini na siku na rin'we. Okay, ST na mi navela no fane navela ku loko a ku ri Mageva Thomas Makhuvele wa kona namuntlha laha vanhu va tekaku xiboho xa ku ni xixima na ku ni tlangela ni kha ni swi vona ngopfungopfu ka mintirho ya n'wena, ni tshemba ku mina matitwelo ka mhaka leyi. Botpet na vayingiseri nhlikani inkomo kuma nkarhi ku va na xiave ka nongonoko wa n'wina. Yima ni kombisa ku ni hava marito yo enela yo kombisa ntsako lowu ni nga na wona. A ni nga swi hleketangi ku tiko ri nga tshuka siku rin'wana ri lava ku ni xixima hi ndlela leyi va nga swi hleketa hi yona, ni ri xandla henhla ka xin'wana xandla. Loko hi ka hetisela loko va vulavula leswi swi va nga vulavula swoho ivi va ku va mi xixima, swi mi nga hundzisa hungu ra njhani ka rixaka hi ku angarhela ku nga ri vanhu va ka Ximange ntsena, ngopfungopfu ka timhaka ta ku munhu loko a tirha a nga tirhi a langute yena a ri yexe? Botpet yima ni kombisa ku swi na nkoka swinene ku loko hi karhi hi hanya evuton'wini hi huma ka timhaka ta ku tlawahatana, ku ni lava ku vulavula na vanhu vo karhi kumbe ni ti tshuneta kusuhana na vanhu vo karhi vo dyondza hi ku ni dyondzile. Loko ho huma ka miehleketo yaleyo hi nga swi kota ku hi ri vanhu hi xiximana, hi tlhela hi kota ku pfunana, ri vi rixaka ri va lero rhula, vutomi byi ya kahle emahlweni. Lero pfhumba leri ri ni fikise ka ku swilo swintsongo leswi ni swi endlaku ni nga langutelangi ku ni fanele ni xiximiwa. Ku na vanhu lava va vonaku ku ni tisa ku hambana ka vutomi bya vanhu vo karhi. Lero na swi khensa swinene rixaka hinkwaro hi ku angarhela loko ho kota ku fikelela maendlelo yalawa. Ni tshemba ku a hi ta va hi ri ka tiko ra kahle ro rhula swinene. Tatana Makhuvele a khensa swinene, na yena hi mi khensisa swinene loko va muganga va teke xiboho xa ku mi seketela hi ndlela leyi. A swi talangi, van'wani a va ha va lavi matikweni ya lomu va nga ka swa kala swinene, swa kala. Ni khense swinene ka muganga wa ka Ximange na vanhu hinkwavo lava nga va na xiave ka timhaka leti, hambi ku ri vanhu hinkwavo lava tsakelaka ku ta no tshemba ku va amukelekile kusuka ka khakhala. Ni tirhe ka khakhala 16 years ni ri principal. Va ni xixime ngopfu vanhu lavaya, lero na ku langutela ku na mundzuku va ta va ri kona ku va phati ya xiphemu xa ntirho wa kona. Inkomo khensa swinene. Makume mbirhi nkaye timinete ku nga si awara ya mbirhi na ku na ku khitisa sweswi a yeneni ka mahungu ya misava lawa ya nga ta tshembisiwa ya awara ya mbirhi kusuka kwalaho nongonoko Dzumba na mina na Ike Ngoveni va na siku lenene mi tiphina hi ku yingisela Munghana Lonene FM. Mina na wena ta hlangana kwala emusumbunuko hi ku tisela nongonoko wun'wana wo humelerisiwa hi Ncindani Eric Mavasa amoyeni. Ha khensa swinene Ncindani, banana kwahela ka vhiki loko nenani tata.